نقشه‌ریا پککی و ترکیه جبو باشور کردستانه. هر کدومش پیتر او سازن اوجلان دایی دولت ترکیه د چرچوبا میثاق ملی ترکیه دا دکبن واری پراتیکی دا روش بو روش راستیا پککی آباش گرتنا اوجلان در دکبه هولیو دیار دبه کو اف پککی انها به تو آوا او پککی نینه یا کو سلوگانا کردستان آزاد به دنگی کی چیایی و بلند دستری دیار بو کو گروپا انقره دنا و پککی دا آخافتنا یکی او داوی هر جده به وان تدری او تو کزو آلیه دیدن نکاره ریل وان پلانین وان کو جی رالیتین سرویس کردن و لقندیلیتین جیبیجی کردن بگیره. هر کود چه پیتر دیار دبه کو گروپا انقره دخوازه گیان کردستان آزاد لسر چی جورا آگرک دجوار و گر بشوتینه. سیاستا پککی یا را دست کردن خاک باشور کردستانی کود چرچوبا میثاق ملی ترکیه دا با آگاهداری دولت و گروپا برنیاس دناوا پککی دا با گروپا انقره یتی بجیبیجی کردن. وان خباتان روژین در بازبویی و پاش دست پیکرنا ایریش مازن آوات ترکان ناوین حیوانان لیکری دست پیکر. پیلانا پککی و دولتا ترک هندک مایه بکبه ده قوناوین خوین داویه ده. لگور وی پیلانه بشکی مازن جخاکا باشوری کردستان آزاد به تیبتی نافچه بهدینان وی بکبه ده دستین قریجین دولتا ترکیه ده. یا راست اف پیلانا دولت دگل پککی جی 4 قوناغان پیکتی. دو جهاتین جیبیجی کرن و دو قوناغین پر خطرمانه. تا کو پیلان به تمامی ولی جیبیجی کرن. پیگه ها دارکا مازی کاری هنک آگاهی هری تیبت لدربارا پیلان و نقشهین پککی و ترکیه جبو باشور ولات به دست بخه. تایبت پاش دست پیکرنا ایریشا 15 وی مهیا بنابین پنجین باز و پلنگ لگور وی پیلانی پککی ذاتن دخوازه دولتا ترک کشی باجروکین باشور بکه و نافچه بهدینان بکه نافچه که عسکری. پیش گوان آگاهیان برچا بکن امی هنک بیزانینان لدربارا اردنگاریان نافچه بهدینان به تیبت پارێزگە هاتوهۆکێ بدەن و کانێ پەکێکێ و تورکیên فاشیست li kîjan navçeyan cih digirin. Parêzgeh hatuhokê nêzîkî 140 kilometre karan digel Bakurê Kurdistanê sînor hene. Başkû pekekê ketiye nava başûr û pêgehê xwe li vir bi cî kirî navçeya behdînan wekî pêgeha hêza xwe ya serekê destnîşan kir. Niha baş diyar dibe û çima pekekê paş girtina Öcalan digot me sînorên di navbera Bakur û Başûrê Kurdistanê de rakirin. Pekekê ji başûr sînor bo Bakur bezand û rêyekê navdewletî ji bo xwe çêkir. Da ku bikare bi riya vê rêkê her tiştî bi serbestî û keyfa dilê xwe li vir bibe wir û li wir bîne vir pekekê ev rêye ji bo hatin û çûna gerîlayan her wiha anîn û birina çek û maddeyên hişber bikar anî. An ku weke dergeheke stratejîk. Dibe hinek kes û alî li vê pirsê bikin. Gelo çima Başûrê welat rê dide pekekê vî karê encam bide û bi keyfa dilê xwe li Başûr tev bigere û bê ku kesek hebe lê pirsînê digel bike. Bersiva vê pirsê pir hêsane. Pekekê baş fêm dike û Mesûd Barzanî şerê birakujî heram kiriye û bi tu awayî naxwaze xwîna Kurdan bi destê birayên wan yên Kurd were rijandin. Lawma pekekê îstiqlala vê helwestê kiriye. Gerna pekekê baş fêm dike eger şerê birakujiyê rû bide wê çi fermanek bi serê wan were. Ev pîlan bi 4 qonaxan bi cî dibe. Qonaxa yekê li gor lihevxatinekê berê ya dewletên Iraq û Tirkiye nêzî sih qereqol û noxteyên Tirkiye li Başûrê Kurdistanê hatine danan. 10 jê li Zaxo, Bazel navçeya Berwarî Balaw û Kanîmasyê. Her wiha 5 li Nêrwer Rêkan, Doskiya Jorî û navçeyên Amediyê û Şêladizê. Li wan qereqol û noxteyên eskerî ev cûrên çekan hene. Tank, top, dron, kamîrên eskerî yên termal û yên herî modern. Wate serbazgehên Tirkan li sê goşa Sînorya Başûr, Sûriye û Tirkiye û heyat digeha ava Şîn hatine tespît kirin. Wek me bas lêkirî paş û pekekê Başûr ji bo encamdana hinek hevçûnên biçûk li ser Sînor bikaranî ew yek bû sedem ku Tirk wan qereqola li Başûr ava bike. Pişra pekekê dest avêl bi cîcîkirina planê. Wexta ku hinek êrişên biçûk li ser wan noxteyan pêk anîn û Tirkiye di bersivê da rojane êrîş li ser wan navçeyan pêk anîn û li vir jiyan zehmet ket û xeterî ket ser şêniyên gundan. Qonaxa duyemîn li dawiya sala raborî dest pê kir. Pekekê li vê qonaxê da berdewam dewlet bi hinek êrîş û şerên biçûk tehrîk kir ku mirov dikare navê lîstokên zarokan li wan hevçûnan bike. Wek avêtina du guleyên Keleşinkofê û tacîzkirin yan gulla hawunek û ev jî bû sedem ku Tirk bi awayekî rasterast tedaxulê bike û were nav xaka Başûr de. Gelo li vir çî çêbû? Bersiv ev e. Pekekê bêşer 15 kilometre ji xaka Başûr da destê dagikeran ve taybet deverên gulî û sindiyan. Qonaxa Sisiyan. Mirov dikare destpêkirina
به قوناغی جبو وقت هولدان پکی که جبو کشتن خباتکار کنسولوسخانه یا ترکیه لحوله را پایتخت کردستان آزاد بزبرینه و پیش را انجام داینا هنگ ایریشین پارتیزانی لسر نقطه این ترکیه. اف قوناغه پر خطر و هندک مایه به تمامی بکه به دقادا بجی کرنه دا. دولتا ترک لپازدهی وی ماه ایریشا سر پکی که بناوی پنجا باز و پنجا پلنگ دست پیکر. جوی دمی پکی که به آواه که سیستماتی شونده بده کشه و نیزی و گند و باجرانده به. خطره وی قوناغه اوه که هر کود بشه شهر نیزی باجرو کنده به. لامال روژین پیشمد دوره بارواری و بالا و حیات دیگه هچیای متینه وی ببه میدان شر رو بکه به دست ترکان. جیای متین حیا کانی ماسی وی بکه به دست داگر کران. قوناغا چارمین. دو قوناغا چاران یا پلانا پکی و ترکیه دا روبرتی دینگی نافچه یا بهدینان وی به میدان شانو یا پفچونانو ارتشا ترکیه وی تیدا جی بگیره. آنکو جیای گلها شعبانی حیا دیگه هنداوی نافچه یا باطوفی وی بکه به دست ترکان. بو کرتی مروف دکاره ببیجه بجی کرنا به قوناغی وی زاخو آمدیا حیا دوه که جوی به نافچه که عسکری دست ترکیه دا. انجام پاش به پیلانی وی چی بن دکارن در انجام به پیلانا پکی و ترکیه به هنگ خالان باز بکن. یکمین در بدربونا شینی گندین وان نافچیان جبو باجار و باجاروکان. خالا دویمین زیادتر خرابونا روش آبوریا باشور ولات به تیبه جروی چاندنیه و گزراره که هری مازن وی بکر تا چاندنیه بکوه. خالا سیمین زیان لشکری وی به حریم باشور کردستانی بکوین. خالا چهارمین بشی که مازن جخاکا کردستان آزاد وی بکوه دست دولتا ترکیه. خالا سرکه جهمیان گرنگتر پر خطر و لور پککیه پاش داگرکرنا وان نافچیان وی بکودری دا بچه و وی سردیکا شانوی خواه جنگا خواه لکودری بجی بکه دا کود دمین پیش دا وی دریجی تسلیمی دولتی بکه پککی به تو آوا باکور کردستانی بجی هشتو در بازی باشور بو ایدی نکاره لوان نافچیان جی بمینه و وی خواه بکشه ده نوا باجر و باجرو کانده لوی دمیجی شرین مزن وی چه بنو او باجر و باجرو وی بکوین بر ایریشین ترکیه و تا دوباره کرنا سیناریو یا روژاوا و کانی به تو آوا پککی رژبو دولتا ترکیه خوش کرو و باجرین روژاوا یک بی یک داگر بکه بیگه ها دار کامازیش دست پیکا وشان آخوا به دهان مجار دربارا پیلان قریجین پککی و ترکیه جبو داگر کرنا خاکا باشور ولاد وشاندنه و کانی به تو آوا پککی نافچه این باشور هیدی بیش رادسی ترکین فاشیزدکه لیبل هر جاری بیگه همه جعالی آلیگرین پککی بسیخرو خبرکارین میتی دهاتن سوشار کرن لیا راست ریبر پککی آپو بخواه لگل میتی و مستشار میتی حاکام فیدان دست هیا و پیلان دادرجن